Jesus Christ. Ega inzoka. Irasana. Jesus. Nabwo bufite. And the Happy New Year, my family. C'est Carine, Mahana, together my husband Lika, and one of the Melissa, the sisters Hano. And tugenda mpayidinga some of kuko aribana batebe kuja kuri kamera, my sister Lilian. Jiton afite ubwitonzi bwa bundi budasanzwe. So mumeze muteye iminsi mikuru muyigeze he mbese muyirya ntibarye nico nabifuza. Hanyuma rero uyu munsi twagize urugendo. Sana amatorugete. Cyane turaje. Wow. Turimo turatembera. Umunsi dufite ikintu cyo gutembera family Entebbe. Guys, yashaka kumenya. Turi mu muhanda ko nago tuziye tugiye. Tugiza bitatse Uganda. Riragiye kutubwira ahantu tugiye kuko ni uhazi. Tugiye muri zoo. Muri zoo yitwa mwerekana Entebbe. It's a zoo, yes. Yeah, zoo. Okay, Entebbe. Ahaba inyamaswa. Okay. Nizere ko nta nzoka zirimo. Zirimo nta kintu rusange mu nkazo. Cyane wanjye ati inzoka mbaye mbabwiye muraza kureba ibintu agiye kumureba. Arayitinya mbani. Turakomeza hejuru. Okay. So guys, nyine kutiyoba ntago turishaka hazi. Aratuyoba nzi nkangano rero. Really? Kwana no natwaye cyane kurudani muri Kampala. Okay. So guys, ndagenda mbereka nyine utuntu tumwe n'utundi urana ku Bugande seriously umaze kuba neza. Nabona hano hejuru mu abatorgate ngira ngo ubona umwanya ujya ku kibuga cy'indege. Okay. Kibuga cy'indege maheruka kera hataramera gutyo sheri harameze gutyo. Uratsho. Ese torgate yarabaga mbere. Ntayahaba. Oya. Ntayahabaga n'ishanja. Yari nkara ariko ntabwo bishyuraga ariko muri no minsi barimo barishyura. Okay. So guys, murabona ko naringiye kubaye ufite icumbi hafi murabona ko nyine tugeze kuri toll gate. So rero nyine ndagenda mbereka umuhanda ahantu heza. Biri cinematic. Kampala Entebbe. Turakomeza imbere. Nibyo nakwasanga nari narabe. Guys, twari turobye. Nakugiye gukurikira icyapa cyanditseho. Ntago ari tiyo kumenya ubwenge. Umuntu twara tuti wawe nababwiza ukuri. Sinababwiye story ukuntu twageze kuko Sabina zifite tugiye gufata dushinga. Mwayobye. Mwajya mukoresha GPS? Base uri kubivuga we ntago yabikore. Je nuko naze exact rano ngiye nta na internet. Oya. We kurikira ibyapa gusa. Nako nta kinogera kurangara.
turayobayoba murumva turayobayoba tugeraho turiyobora nuvuga ngo ninjiramo imodoka ndasohoka urabaza niba harimo parking ariko yo kwanza kubaza parking tuzi ko twinjira tuzi ko bimeze mbese hanyuma twinjire tujye kureba inyamaswa. Are you ready? Hano hari ababebe barimo batubaza ngo are you ready to play with the animals? Who is going to play with animals? Me. So ubwo rero mube ready guys, mube ready nawe muze tujye kurwana n'inyamaswa. On the way are we going to park here? All right. ni muri gate. This is bagusigiye umwanya sha. So tugeze rero guys tugenda tubereka tubapodatinga wagwana Twababwiye tuje muri zoo. Sheri utinyukiye gisimba. Ingwe. Ye ni inzoka yonyine. Urumva inzoka zose rero tugiye kuzi. Inzoka mama nari mutudayimoni. Aho rero nicyo kintu. So ire ni parikingi. Urumva? Uyu ni nge. Bariya ni bariya. So duhure muri zoo. Ako hano bari abantu benshi. Oya ni uko ari kuri cyumweru. Okay. Dore umuntu tuyoboye n'uyu. Niwe ushinzwe kutembereza giraffe ngo ziri guhaginga. Ariko ni ukibona abana basigaye bazi ubwenge bw'iyi. Guys, ubu ngubu tugezemo imbere ariko izuba ni danje. Tugezemo imbere ubanza kwishyura hariya kuri reception, umaze kwishyura urinjira. So iyi ni map ya zoo. I don't know if you can see that. Tugiye kujya kuzireba bya nyabyo. Ibi niwe tuwa guide utabihemberwa. For free, I'm a volunteer. Okay. Nawe waje gutwereka umujyi hano uyu munsi. Abantu bamwibuka neza natujyanye Munyonyo. Ndarenze. Arakaze. So, arareba anti n'abana. Ariko umwana umwe ari gushaka kwiruka. Aza hagiye. Mureke passet. Mani abantu bari bumwitwarire kubera ukuntu arimo aragenda afata ibisi. Bibaho iyo umuntu afite amaraso yo gukubagana. None se ayakora kuri ngewe. Awe, yataye. Urashaka kwihuta ngo twigendere. Ntashaka umuntu umusakuriza. Urashaka nguterura? No. Hano rero, hano hari ibikinisho by'abana. Hano harimo za tigers nk'uko byaramo. Hari ibyapa by'umurimo hano. Ngizira aho ziryamye ndaza kugerageza nzuminge neza muzibone. Yeah, tiger is there. You see? Wow, Guys. Wow. Jesus, so guys, I hope ko murabibona muri telefone. Yeah, I think so. Kuko kano gakamera nawe ukazuminga. Gerageza kuzuminga. Guys, murabona? Tugiye kugerageza gukoresha telefone kubera ko kamera ntabwo izuminga neza ngo mubibone. Ntabwo kamera dufite ni gato ntabwo kazuminga neza. Wow, ni nini shaho guys. Ziri muri kantine. Zinyine zirarinzwe tu. Ziri tiger. Ntabwo ufite. Hoya kubera ko nzi ko hari inzwe nyine baba barazitoje. I think baba barazitoje. Nyeka ko reba iyi ngiyi none. Wow. Elephant.
So hariya tubonye elephant cyangwa inzovu. Wow. Oh my god. I was going to dance. Bakwibciye vibe. Elephant irancitse reba ahantu igiye shaka rero ndimo This bear is going in its home. Is it home? Is it a what? No, elephant is going. Wow, noneho ngiyo neza mu isura. Dore ngo wishere marazuminga sha. Ziratuje. Ziri muri nzira. Bayita curi. Wait baby, wait. Come baby, come to auntie. Mom is going, you run. Mwakabyara. Hano hari elephant ariko yancitse. Hano yagiyemo hariya mu nzu yayo. Tujya kureba leopard niki? Leopard just hano. Shariya ngo urashaka kureba inzoka? Hano ngo n'ahandi bafata inzoka ikakwambika ku izosi. Baye kunshirireho kuko niwe muduhita. Oya yambika uyu nguyu niwe mutoga yidaha. Jewe inzoka nzanga turazirana nazo zirabizi. Ngiye muri amadayimoni. Nzitera allergy iyo zimbonye cyangwa iyo zinyumvise. Ngo tujye kureba rero. Siko biri byiseriye we. Katuzumingisha telefone. Oh my god. Sana gwana ngiye mwayibona kabakoresha telefone. Oh my god iri kuziza. Ziragiye sha ariko hari izindi. Agara hano ni umuntu. Weme. Guys, umva. Kera nigeze kujya muri parike turi muri Kenya. Nta kibazo turi muri Kenya. Abantu barimo barayibona hariya ari ibyamini. Mama yake na mama. Ewe. Nibaje. Guys. Shiri wanjye bagiye ko imara kamera. Nibaje ko ndi gukamera na ba excited. Mama yake na mama. Nibagirwa ko ndi gukamera. Oh my goodness. Uzi ukuntu zisa ifite noneho n'ubwoya. Nizazi ndi? Wow. Angu shiri si yivumbura ko nirakaye. Ije dusanga bahita nturumbuka nkiruka. Nahita ntumutwe. So guys. Shiri nubwo mubona agira ubwoba nubwo yihagazeho. Njye nihagazeho ntabwo nakibagirwa ibintu byatoyeho muri ntuza muri Kenya. Masai Mara. Dore ngirira byutse. Dore ngiye kugenda we. Wow. Hano nabigaragara. Oh my goodness. Muri Kenya twiriwe tuyitegereje turanazibura. Wow. Yeah. Kabwiye. You guys, what guy? Urugendo shuri rwacu racyakomeje guys. Dore aha ngaha niho wabona ibi byose tugiye kureba. Dore wanjye nguriya aba yansize yirebeshwa yari yikoreza hirya yikoza hino. Ubabona ajyanye iki yansize. Hano harimo iki she? Ni udupusi tumeze nka tiger. Duteye n'ubwoba njyewe ukuntu natinya. Hano harimo ngo ni
Ipusi zisa gutya ni ubwa mbere nzibonye guys. Kumubona nanjye ni ubwa mbere nzibonye. Kandi mbona abonye ipusi isa kuriya muze kumbwira. Ibintu birimo hano biri exercise. Ndebamo hano ho harimo iki. Hano harimo ni utuntu ntazi twari twakomamo twagiye ni bene utu kano kantu bisa n'agati katurutse sinzi iyo kari. dore ntuzi ni nizo zaka Seri ufite ibaye kanjye ni mu kameramani hano hantu sinzi akari na gake n'imbwa wagira ngo ni ifuku oya n'iki babyibagiwe ariko abantu barimo kubona baratubwira ngwino urebe hano za ntuza hano. Wow wow izi ni intare. Just coming. As you can see guys, izi ni intare zisinziriye. Oh my god, guys, intare zirimo ndibaza zisinziriye. aya masaha ngo ziraryama ntabwo ubizi ko no muri parike ariko batubwiraga ngo aya masaha ngo ziba zisinziriye. Mubigize gutya kadutumbukana Tukayiturumbukana nawe cyangwa ntabwo ziba ziryana zimwe ziteye imiti. Ndabona ari za nizigera hino tuzikoreho. ntabwo bafite ndabufite ntiraririye. bagara n'umukiriya urimo urabikodera. Guys, hano mpuye n'ikintuza hariya mu kinyarwanda bakita ngamiya. Ni ingamiya ra? Ni ingamiya, si ingamiya? Yes, ni ingamiya. Irancitse. Irikati. Irakasiye. Cyangwa barimo barigendaho umuntu bakarya umunyenga. Bayiryaho umunyenga. nawe ushatse wajyaho. Okay. Wow, waritwaye naba nahubutse ari nge. Turi wanjye ko nshaka ikijyaho. Really? You guys, mbabwiye ukuntu ntinyamanga, you can't believe it. Ako do, please. Nasigeze. Uriya mutipe arimo asobanura mu cyongereza ukuntu bazigaburira. Urumva? Ukuntu zinywa igikoma. Really? Zinywa mbonye umuntu ufite inyakundusha. Liliane yaranga bagize umuntu wadanje ngo ntabwo bagira. Lucy, alibi. Shaka, Sal. Umuyibure. Ongera utubwire ngo Sal, Shaka, Lucy, Pia, Anaba. Ziritaba dore ngirimbura. Zara. Really? Zara is that one. She's from British. Jesus, yo. You guys want to make me laugh. Wait.
ngiyo kunigenda twazirenzeho hariya hirya wibaza hane ntabwo bafite bwanuza harimo shaka harimo Sara aka senior woman there hano hasi harimo amazina yazo aho hantu hari utuntu twitwa Sara dore ngino iri gukora ibishyufu ndi kwishima gushima wow baby ese ubu ntabwo uzajya muri ibi bintu nanjye sinibaza ese we ibi bintu ni by'icyubundi urabona ni amazi yuzuye urubobi gusa ni amazi yuzuye urubobi ariko ngira ngo niyo zinywa umva Sara we ndamagari yitwa Sara gwisitse I think Sara hano undebe hano mbarira nizije meri nikoreye ifoto uraho urasamye neza niyo biki sinagaye kujamera ari y'abana bitwaye iki sindi kumwe n'abana ushasheri rwose ntuzajya umenya ko yarinze kuri konti dore wegereye ku funga murahaga aya mazi hano ukuntu asa aya ni amazina yazo Onapa, Otimo, Pai, Rusi, Shaka, Sa. Iye. Ni hatari kweli. Mazina y'ingagi. Urakomeje ngo tugiye ku nzoka. Ukibona iki kintu tubona ko tugeze ku nzoka. Ezamo imbere. Okay. Oya ngwino utagira ubwoba nashaka ukamera. Uri wanjye nagatinya inzoka. Yewe gisuburu. Kini ikintu cyiyuburuye. Ngo cyahiyuburuye ntago ari nzima ariko. No, shire wanjye inzoka n'inzoka yiyuburuye. Isiga kiriya kintu burita yongera ikaba nk'aho ari umwana mutoya. Irahinduka. Urimo urabona inzoka? N'inzoka? Niko ngo yambika urukonye akiri hafi kwiyubura njye nabona uburwayi n'ibyirimo koresha mu mana nyagasani ntabwo bamufite se bwo inzoka ahantu hagaragara neza n'imiceke niba nshobora kuyibona ahandi hantu ibintu bavuze ngo byo kwiyuburura njye ni ubwa mbere mbyumvisha ihagaze monde yesenyeri hano ni kagari koresha fone reba ukuntu iri kwigira mana reba irimo iragenda kamera ye mana nyagasani wow C'era firingo nana. Nashaka kureba. Urabona ko ya vidare ko sinshaka kujya. Eye. Nubwo ari igishushanyo. Njye nyababwira ngo Jesus Christ. Ega inzoka. Umuntu udatinya inzoka. Uko mumureba uku noneho. Uko mumureba uku. Irangi nagatinya inzoka. Hano nta nzoka irimo ariko. Aho ziri ni sasa. Hano batubwiye ko ngo harimo snake nyinshi. Jesus Christ. I don't know why I'm here. Even the lady. It's movie. Well, usko biri seriye. what Afe winga. Sabaza ngo nagutinya inzoka. Usko mba nivugira nibwo mbibonye. babiza Irasana. Jesus. Irakuriye. that means you're going to dream about it for a month
No, it cannot. No, I'm telling you now. You're going to dream about it. In the name of Jesus, no. Bunengera My eguruma. goodness. Najyaga niyemera ngo ntabwo ntinya inzoka. Come on, say snake. Stand here. Stand. Turi mu ngona none ariko ni utubebe twatwo. Reba, niba muratubona. Utubebe tw'utugona. Ngaka ahantu bajyanaga gakeri mu kabiri. Uragakeri, aka ni kabi ni kadenja kakuri. Cyamva ko niyemeraga ngo sintinya ibisimba turi hara ku rugi iri gusimbuka. Wabonye? Nabibonye n'umudayizoni. Guys, ndaceka niyemera y'umujeri. Shiri wanjye reka mbabwire. Yaga yemera ngo ntagatinya ingona, ngo ntagatinya inzoka. N'ibisimba. Rero akambwira ngo azazana ibintu by'inzoka. Ngo by'imikino ngo ibiki. Ahubwo ni sinyina n'inzoka. Inzoka ni ndayimora. Twigendere. Oba. Tuzenguruka burya dusoze n'inzu nabonye kuko tugenda tugenda. Hano hari manza harimo ibindi bintu tutazi tugende tubereka. Turebe umunsi wose kira kumva. Hano harimo iki ndabo. Hano. Siko Ndaza ngo na artificiel. Siko twari turasesha. Hano hantu twasinze ntabwo twatwara n'ibinyoni bingana gutya. Iki inyoni bashyize mu nzoka no kunari. Ahubwo se iyi ngiyi kubera iki? Iyi ni zimwe ziba mu gikoni. Wowe mashaka kuvuga Hari ya nyirukampani. Zibagirwa. umusambi no Nese iki ni iki? bwa mbere ni Umva muze kutubwira muri comment what is this? Shimi. tuvuye muri comment ikintu none. Rero kamere Ya kamere rero utahashe wanjye n'inzamukira iki. ko turi kumwe n'abana banze kuguma hamwe nyine ngo twenjoying. Bagenda bayinaga imigeri. Bagenda bayinaga imigeri kugira ngo ikore. Aha ni muri ya nyoni ni inkuni yindi iri ukwayo. Ako buriya iraryana. Iyi ngiyi igira amahane. Igira amahane kuri yonyine. Koko bayishyize ukwayo yonyine. Asanga ari famille. Zikora famille. Okay. Guys, najyaga niyemera. Yaga yiyemera ngo uragatinya inzoka. Ariko noneho ndayibonye numva uruhu rumvuyeho. Hari ukuntu irimo igenda igira ngo Jesus yo. Aha, iyo utaraniga ugaramye ugira ngo ijuru riri hano hirya. Akandi gasimba. Ntabwo ukabona. Ngo kori. Amahamwe. Ziri. Izi ngiye ndimo ndabona hano hantu. Hano hari ingona rero ya danje none apana bwo ndi bw'ubwana twarebaga mu kanya. Iyi ni ingona ya OG. Eye. Eye. Jesus. Bita OG. Ni ingona sasa. Ni ingona. Ojya Telefone kuzirasinzira. ivuye mu bita bihura. Nese mbaze, buriya ziraryamye. Kumana n'ibyiso bihumirije. Buriya ziraryana. Minye. Siko zinasinziriye we. Wa. Wese mwa murabona rero. Iregutse. Iregutse. Turasa yima vuga ati ndababariye mbarye. Yego, urarasa inyama z'uyu munsi ntabwo turimo. Nese ndabeshye. I'm telling you. Ahantu rero ndabona ari nko kwinjira mu rutare. Baruka rutare baba yinjire. Baruka rutare Ibintu nyashya. numva harimo nk'ibigini. Dore we dore haha. Baruka rutare nyashya baba yinjire. This is love nest. Guys. Turi ndamusohokanye mu rutare. Ego dore imbo. Nuvuga ngo nta kintu turabona. None se ngaba ari yawe, siko badutegereje donga.
abantu turi kumwe batubuze natwe ariko rero turasamye. twebwe twari twagize ngo baragaruka. None nta bintu byinshi turabona. Jyana phone ariko Imbogo ngiziriya. Oya inzira yo kuzibona ngiriya hari imbere. hari imbere. Ibyo byinshi ni bizima nibyo biti. Dore impara. Hano hari impara, hari imbogo. Abasirikare. Hano hari impara. Hano hari impara. Hari impara guys. Murayibona? Ukuntu yishe. Kubera irongera ihora yatinya ibisimba. Hano hakurya hari imbogo. Iriya fasha gutya mizungu. Hano niho hari. Iri muri position inyuma Ni muri position. Turakujya hirya muhera. Josh none hirimo iraza. Muramubona mukerarugendo wanjye. Rero nk'uko mubibona ibintu by'inyamaswa byabaye inyamaswa. Abantu turi kumwe do batangiye kwinanirisha. They are walking. Oh my goodness. Reba hano wowe. Hey guys. You guys. Yeah, simbuka kuri. guys rero murabona ko ibintu umunsi wacu wari wagenze neza, twari tunaniwe. Ahangaha rero tugeze ni kuri beach imwe iri hafi muri Entebbe, ntabwo nibuka izina neza. Urumva twe tuhageze tuhasanga hari imiziki, urabona shere wanjye na mushiti barimo barabyina. Urabona ko ari heza, ni hano twe twicaye. Urumva twanze gushyiramo muzike kubera yuko kameme urumva bari kuduha copyright. Urabona beach hakurya, amazi ni sawa cyane. Turakomeza rero turenjoyinga. Urabona shere wanjye, uramubona uriya mutipe turi kuri hariya niwe boss wa hano. Urabona bwaje kwira, baducanira ibintu bituma hashyuha kuko twe kuri beach kandi dushaka kuzamuka ruguru. So turabona ukuntu hasa, ni sawa cyane, ibintu bishyushya. Baba bagerageje gutanga keya. Urabona ko rwose umugore wacu nta kintu wari ubaye guys. Komeza kwenjoyinga, igihe kiragera turarya. Urabona ko gafi shere wanjye aba yakababaje. Yanjye aba yakababaje arimo agakubita. Nanjye ubwo nari ntegereje kurangiza gukamera, ariko urabona akaboko kanjye hirya aho ngaho ntikorohewe. Ndimo ndabikubita kwaje. Urumva rero umunsi wacu nuko wagenze. Hano mu by'ukuri twanze gukomeza gushyiramo amajwi kuko
urumva ni just ni kuri beach baracuranga cyane copyright, urabona twari twanyweye icyayi, urabona ukuntu background iba imeze, amatara aba yaka, hano turarangije, ndimo ndabazenguruka bakora aka video, nanjye ntago noroshye, urabona mba nigize umuntu w'umupro, bamwe bari busy, urabizi abantu tumaje kurya, bamwe baba barangaye, amatelefone, shire wanjye icyayi urakibona kimereye nabi, ariko simba mworoye mukubita ibintu by'amavideo. Guys, video yacu rero urabona ko ari sawa cyane. Aha rero ni akayira umuntu acamo kaba kaka amatara, ni heza cyane, ni heza cyane, ndabakumbuje kabisa, abantu batarajyayo muzanyarukireyo, ni kuri Entebbe, ni beach ihari, ndaza gushaka izina ryayo, aho ngo twe turimo turasoza tuvuga ukuntu byagenze, Shirema avuga cyane ngo nzashyiramo copyright, ariko I mean ngo nzashyiramo ngo voice over, ngo kubera copyright nyine. Twe turimo dusoza, turimo gutaha, twari tunaniwe, tubona duseka gutya, twari tunaniwe ku buryo buteye ubwoba. Shire wanjye uramubona, inkweto zari zamuriye, nyine ari no ku musenyi, birumvikana akuramo inkweto, ariko ngewe ntabwo nigeze nzikuramo, nuko byarangiye rero n'abantu bose twari turi kumwe, twari twishimye. Guys, rero mwakoze kutureba, video n'uyu munsi nakagaruka. Ciao ciao.